Nang tegarang kena hang malu. Iyan ulian rahayu lah rasa tan sido kay sidan nekengket patut sanang margian lah. Tamaneng lah pan sido jangkok mekuranan kelawat lo. Oh, matur jebos. Siosan ngalih rapi bencepok lah ide kelorano nya apa sih Kamet jantan gireng sampun nabi cokor dewa niki jengah ratu jonggrang musian tan sido jangkap mau kurana kelorano orang sampun nabi niki sampun nabi Jongrang wesi. Oh, ilong nade paksa napa? Mula doasa nadi lekat jelek. Kepakan luas di pelakan ada meleganang. Rumah yang barangnya mulai alih. Kalau yang saja cara laut luwe, ni mula beraratu jongrang wesi. Bapak nama apa? Nak mula kasub. Tuganane mido ngelah sesenengan kalau marah idau gen senang ragau nak istri sing teman mesewo maro kalah subuh merabian nak istri suamin naki raka naki gebuk sedang itu kayunya sing di subuh balu kerbakat tanpa dang doning satyo nak istri kin rabi nuak rako mesatyo sedo sarang rakan itu awanan kayang jani kene sing kebubu ngalekuran yen keduling pidan mula jelek mula yen duaso lekat bikas mula jelek kayang mati nu abo jelek yo bo ngada-ada yang malu bapung raos mekejang subuh sido ban bapo nyarjo buat kejelekan lah nenten malu kayang jani nenten titiang kemau nuning jaga te sampun nuning ring pemarkan cokori dewo pikayune kaon. Nah mumpung lantas gelah ke bawah jelek pang mau bukti kejelekan gelah pina keuntang kayang gelah mula lekar ketemu tekeneng bapo kayon jukuri dewa sapun napi uno kene nyuakang pianak bapone loh ratno walau ka diarap ponok bapone ne pianak bapone nyaruluk sekomargen gelah pengklu pengpat lemas yang gelah loh ratno singnya awenang mau tu marikoso lantas kayun gelah sampun boleh mewali-wali ngeremeh pianak titiang ipun nentang ngiring nah dikayun syukuri dewa titiang nanang ne sampun rauh makin sampun api nah nejane mumpung bapo jangkep kelawan pianak bapone besekan pa pinah bapone boleh kengken dan bapo pang sidong aturan loh ratno mangane pangnyak mekuranan kelawan gelah mangdo titiang netakang mana pianak mangdo ipun ngiring pakayun syukuri dewa ledangan ratu dua bongingi titiang sampun tua kemana untuk titiang mana pianak titiang donengipun sampun remeh kodewo nenten teman jaden titiang mau pajarake saleripun nenten pajang iring jutat ledangan titiang nenten ngaturan kengken oh ide pianak bapone bapo sing ngaturang iyan kene patuh hitungan bapo kelawan pianak bapo suksema titiang ring wacanan cukuri dewa bina kecihna nenten pocol titiang meting-meting ipun saking kantun-kantun tereng memenipun kantos lekat bajang kati mangken nanti titiang ngubukin sami pitutur titiang tangipun punika awanan manut wacanan kodewa patah mana pianak ring mana nanangne yen gadi kodewa yen wenten panah alpaka tempal ring ramo niki ne becel nah yen cara bapon ne ke bawah melah
Wala jengah ratu jeung orang wesi yantan sila Doning sami sios becik kordewo ring antosan nah kengken penaten bapone antosan Lo kengken ni bapa lo. Dadi matakon nya anake Pianake kengken beli, pianak gandano keni don anake lingsir uli jong rangus. Depin bapo cuma pang doa di ngalan sengkalo meraso nyenunda ngaturin idodane kramo banjar. Tunde nongosin bapo cuma yen subo pailah bapo patut mati nak sing bongan kau mati. Ayo bapo bros. Ini rantang walaupun tepukin yang binsek na ingatan. Kengken bisa mani na nakalingsir itu di ratna duit bab. Yan dadi te pangidit yang beli, angsa beli. Diapin beli ngalin maluan. Nu ada meme nene patut idahan uni nai. Kengken seperti lar Cokori Dewo sangkane ngatur pawungun di tiang ngungsi ukir mega kemaring ngururuh selendang sutra nih sapunapi pemargan Cokori Dewo ratu dua ini bapak melarapan atur pawungun bapak nih mau wastu-wasung kawin si demapi koleh pejalan gelane nih ini pusaka kabinahu bapak mungkin ulo ini ayu bakil wawanin di tiang ngatur di tiang wau ring Cokori Dewo sesampun Cokori Dewo ngaonin di tiang lungo kemego kemar rauh idonake lingsir saking jong rangus ngarsa yang penyeruane pianak di tiangipun Loratna doning nenten wenten manahipun ratu waktu awanan di tiang nenten ngaturang ipun ring idonake lingsir kawit corah pekayun ido dan mo menawi ringan ido wenten nyareng saking pungkur di tiang ketuak ketempung ini bapak dong ketempungan wonten waktu mangdo nenten bekelang di tiang padam indike punika lu apa nih rumah sodan sido antuk di tiang nutup kewiyaktian luh ratno sane angkenin di tiang piana menyen ya kawit boyo piana di tiang menyen tan sios idewantah Gustin di tiang saking ratno duipo diharatna sari ningsiken gelar wenten di tiang pecak pengabih idonake ini dong pamananom kemudian marah paman matur kene ini bidan pasti kesengada wicara rahat kejani paman mangdo nenten natur di tiang satmako mapialang ring pemargan Cokori Dewo tangkil wonten aku mangdo Cokori Dewo pawikan selendang sutra sane keniang Cokori Dewo ring silo kembang bener kawit layon idonake lingsir Gustin di tiang makakale ajeng wan gelah maka kalian awun ide sesampun geseng di tiang dinarma yang di tiang itu emen kelanya dia lakang weh ini Ampun puputan nih Gusti Anom sampun sedo aduh aku.
Rumah sebinyul pasuecan kawin nih. Besekali bapak nih ngemasin. Konen sidak lang walas kengken bakti nih malu. Jadi kudiang jalan mewali ngalengalan. Ungsi jagat surya dwipa. Apa kukul banyare? Pang presiden bareng-bareng kerja kemurung jongrang usilan. Alon-alon mapi kayun wagung. Ngapi manis cokori dewo kantun munut. Pusako ne puniki paice ne ring gunung mega kemar. Kantun letuh pemargi drue. Ketuawu pisanin serang layon dan Gusti Anom. Sapunapian masucian rien. Saja luwung buka turcane. Bangseng kinucap cuntake. Mapan gelah munut pusaka suci. Miring gelah mesira malome. Aliang ibu ni tongos demekelo. Saget sud maluan alih gelana. Inge ngararis. Mau kalian malam. Muletan simpang kengin wacana nahir. Ngayu bahagia pada depannya melarapan pusaka suci si depan ngemoleh. Duh kita bersekali bapak dengan masih. Asan. Ian berada bapak si depan rongos merah ayu. Raudan. Mules sakali mules lah rongos lah juang bapak. Asung ida sang yang para medita siderahayu pejalan bapu di kedituan. Kaden cai ne barang-barang meleganang lur ada dengan pekan pidan. Terima kasih. Mati ada yang mersal hidup. Ada yang mati sing ada kena ngapo. Dia yang main sing udang-udang kamu kidiang bandar. Nyen ada yang ngide, terima kasih. Nyen ada yang kematian, terima kasih. Yang matian udah apa? Yang paling bolos. Tewas sangat ada gaya, Bu. Saya degemai sangkaning murang-murang lampak. Utang-utang iban. Mat nyat pada di Jongrangosi. Mat Prabu Mumu mau kejar. From laibang nak lo. Tiang sing demen nempuh kena laibang nak lo. Yanan tiang kena karmu palo nya. Kalau dia mekat. Dina kuda batisnya. Baik tiang lagi. Tomblok cicing. Jadi pang melaban gelang raos nya nadane. Dan dia dolar. $1. Kene larna. Melang mau jalan nih, baik tiangnya kan. Ien mula saking tua saja cai. Mat nyat pada di Jongrangosi. Nggih. Melarapan parilaksanaan Gustin Ceritan Rahayu. Nggih. Cai nya duduklah. Ayo nunduk tiang. Pengudiang sing. Tiang terima kasih yang nunduk kasih. Ien suba megedi uli Jongrangosi idapna cai suba ngelah pemenah di sejeroning pangkuda. Nggih. Walau jadi geladot nawang udiang kebisan jadi. Kebisan dia ae. Wadah dua lah kebisan. Udiang do. Nyampatkan pulas. Nyampat kening pulas. Nggih pangwedekan bilihnya. Nah. Kelas sing memboyo jeneng muntuk kebisan cendol pindang. Walau kene.
Ien prade cai subuh nekat itu di jagat gelas surya dwi puadane. Nggih. Kengken simo perah ne majalan di awe gawe kekertaning jagat do tutan. Nggih. Pelajen ibu menyama beraya. Nggih. Alih pesewitran. Sila karmone banyak anutan kengken sesananing trik kaya parisuda. Tri kaya parisuda, menungning menyama beraya. Bener. Metingkah panawang. Saya nawang apa trik kaya parisuda? Tri kaya parisuda, ning Apa toh? tri dulu. Kaya sugih. Suda sudanto lacur. Asa sugih lacur kowe. Ya. Nah, tensi ini Sing, turun sing. kan. Tumben jandek lah kene. Nggih. Uyang-uyangan. Ah, dulu. Mailah beli kemo, mailah lekewa. Tolong ini. Beli semeton di mana? Aja Mang Mai. Ah. Betul. Buar. Pulang. Ije keralio ini. Ilago perot senyap lain Pak kalah dok aku. Karena belum lah. Ya. Bungenen, bung bareng kamu. Bungenen, ulang Pak ya. Baik. Nase. Dore. Ulang. Jalan. Ulang nih. Tadi sih ada dekat lah. Pasti nu singar pada galak kan nih. Loratno. Lari jalan. Nih samping. Loratno. Mai. Ini kalau lagi. Weh, Hah? kamu itu bagus sih. Tapi niki. Bagus ya. Sinawan. Ya. Gelah toh. Gelas sing ngawang. Kemudian cai milu menggelah. Ten ados megelah. Pengelah pengerosnya ada nih. Ada di tiangnya. Ada di tiang Petro. Antro ada nih. Petro antro. Tulungin gelah. Pendangan yang diolah sulit kengken jaban cai tulungin gelah. Yang sakit sida ngelemasin ya ulian cai bangu pak. Apa kata ge gelah nyadi mah. Endan. Nggih. Lo, baik sakit, nas sakit. Apa obat sakit nasnya? Sejong orangnya Novadol, nas sakit pensiman kopi ini dodonan. Kopi nang, Oh. kopi anu ne ngenang sakit nas ne. Kopi banyu atis itu lu. Seriang ada cekilah. Atuh ale kopi. Sekali. Kopi itu marunya. Ya. Apa? Orang kopi ben seleme mah kada. Bro, Wow. selam apa? Hitam-hitam manis no. Tadi anak. Ide tulungan, dia ide bantuan, dia yang ide ngelemasang.
Banyak lemes. Kenang nak sekarang banyak lemes apa yang ken? Kengken. Lemes ni ya. Bang upah. Kengken bisa ancok-ancok jalan. Sinjung banyak lemes dan. Man. Tiang ide bantuan orang ngelemesin. Itu dini dan Bang upah. bang upah. Apa upah? Apa upah nih? Kengken berjalan gitu kejokan pada saya. Ya, Mungkin dong. kerang bungang suang nih. Muni deh. Ini. Hei, Aku dang pak lagi upah. aku udah ngale bapak. Ye. Bapaknya. Bapak nyen. Ini marah kopeng Kornel. Aku dang pak, aku dang bongkos. Aku udah ngale bapak mau bongkosan. Kengken maksudnya nih. Ya? Bapak apa mau bongkosan? Bapak apa nih mau bongkosan ya dang? Kalku diang mongkos bapak ah. Mana nih kok? Upah aku dang pak, aku dang bongkos tawang cai. Apa itu? Rokok. Sinjung ngale bapak mau bongkosan. Roko kune. Rokok? Nggih. Rokok apa nih? Ya, Rokok apa? Ngelah rokok? gelah roko. Ih, gelah bos nih. Gelah bos nih. Coba takonin dong. Nih. Gede-gede rokoknya. Apa orang? Apa orang? Apa kone? Gede. Gede-gede rokoknya. Gede-gede rokoknya gitu. Nggih. Rokon gelah? Nggih. Yen rokon gelah gede, kuala bawa nih. Goyang. Ken nih. Ken. Rokok apa? Rokok apa? Dong apa rokok apa gede bawah? Rokok apa? Mesin bawang, mulisa. Roko gede bawa, madan roko lemputu. Baik. Rokok apa ya kaden? Rokok lemputu. Rokok do tawang. Nih, Terus yang ada lain menurut rokok sampurna dan. kok sempurna. Oh, Ini ken. Ih, yen sampurna liu macam nih. Iya. Ada king, ada mil, ada medium rasa mentol apa ada. Wah, niki sing nyuwune mengenap. Niki tenan rokok biasa. Ini sing jajar bunga dolar. Rokok lemputu. Kan rokok apa? Rokok cerutu. Wah, rokok cerutu. Apa? Rokok cerutu. Yang mana? Ya? Macam mana? Sing mana? Sing mana? Ajom nih. Yang tongo sing enak. Nah, Nah, gelas yang keberatan, Bro. gelas yang keberatan. Yen dimuni-muni masa sing kuku ngale somah ke bata aku deh. Masa ngomong sama aku deh. Sing besek bintang di langit itu. Bukan satu gadis di dunia. Singgih saja lingga aku mia mendon kelor ya. Di dunia itu masih lore. Kelas yang demen ngale somah ukut ulian ben memaksa. Memaksa. Yen mula ulian ngangsa-ngangsa cak jaja. Daja. Kelas yang keberatan. Gelas yang keberatan. Kemudian gelah dini medet mata. Pameran. Saya gelah ngoyong dini. Nggih. Nyakit hati. Leper. Letuh mata dini longklah makan. Ayo. Yang. Nyanyi mak. Nyanyi ngangon. Ya. Halo. Wak jenang jelek. Ada nak ngelemesin je grius nyakin lah. Sing nari nyuang kijab di mana? Kejang bisa aja nengokin. Oh, yang cara cien jenangnya jelek, asal ada nangan serang, Bang. Jek serang. Jangan lah. Kalau memang dia perlu, biarkan penasaran.
Pokoknya. Yang Len, kalau dia memang perlu silakan ke penataran. Wah. Ini Maret jelema pulumbo. Biarkan penasaran tawang. Apa mana kecok? Panglah pone buduh kini ya. Wah. Saman kita yang ngaji gen. Mek kalian nih. Kalian. Oh ya. Laten nyangkre. Buyo kelah yang kalian ben uyut. Diriku tersipu malu. Bila kau tatap wajahku, kala berjumpa saat bersama, dikala berdua, entah apa ku tak tahu. Diriku jadi membisu saat kau genggam jemari tanganku, bahagianya hatiku. Walaupun ku tahu cinta kasihmu terbagi, namun aku tak kuasa lupakan dirimu karena aku cinta. Engke man. Bangun. Kuangan. Kengken teman. Kuangan kopi Banyu Ates nih mana? Mana engke? bukan apa nih karena cinta. Wah. Adalah kuangan kopi. Diriku tersipu malu. Saat kau pergi. Engken. Terus sakit kulit gini-gini. Sakit nat weh. Kulit pidan cai ngeraksa gelam kerek Engke nih. Taman jati nempukin diriku tersipu malu seret. Bangkiang nih gisiang di tiang jak. Awakmu leganye. Weh. Kene nah. Nejani pangsing mebalih duen man. Nih, Pang milu barang ngeraseang. pengendan. Mapan yani mare megending nejani. Balas. Yang Balas. Weh. Apa kaliwasin? terang benderang nih. Gendengan nih. Balas. Duduk. Jawab gitu kayak gitu bingung bener. Jawab. Balas malah nyungengit. Jawab gitu nanti. Jawab. Aduh. Dan apa sih keco lah? Sungguh mati aku kecantol sama kamu paling enak. Kamu memang paling jempolan, body seksi angka 8. Adik keco. Jelek. Angkat 8 jelek. Dibanding orang jelek. Dor kemong betan kemong.
Gembong beden gembong. Bang Kiang ini jenik. Gunung Layu. Gejolak cinta membara membakar dada do asiknya. Pegar kene, sambung. Dukun ingin menyatu rasanya, ingin bertemu malam minggu. Jalan-jalan nikmati malam minggu yang panjang. Hangat-hangat pisan gejolak pandang pertama bagi gempa yang melanda, bagi api yang menyala, goyang jantungku, nyala cintaku. Lar. Bener kene. Lar. Diwa megendeng ya kain. Ulun Ulun cara apa? cara cicing kesango. Mencai kain. Kain cicing tamplik motor. Lila. Lar. Yang kene. Siap apa dong? Itu. Manuk penginat lah ke panggung. Ini kesempatan dong. Benpok. Apa kalau lendo? Encer. Apa encer? Sek. Bless. Yes. Koron daerah rawan celek. Sing loratno. Menyen. Dia putri. Putrinya. Bunga persik. Putri bunga persik. Beli sih dong. Beli. Wiro Sablan. Ini. Bunga persik. Iya. Wiro Sablan. Mengganti. Nyen. Guru badang. Lakar kijang. Lakar indang-indang. Kali apa? Kali doang kelang. Kene nah. Ya. Yang bener.
apa? Manten. Manten. Terus yang mani. Itu aja yang kalah saja. Ya? Balik. Dia Andro. Kagak do kewa. Ya Haji kalah, Bro. Ngadi ngurusan orang tua. Maksud sih gini. Kira-kira asal sudah cinta sama cinta. Silakan kawin lari. Kewa saja. Kawin lari? Nge. Manten bilang mulai. Manten ambilang mulai pulung babak belur nasi. Kengken tuh. Urusan orang tua nomor 2. Oh, sing morang. Yang Jageres. sing apa baju, Bro. Sing bawa baju kawin melalung Kang Wang. Bani tuh. Naik keres. Jani. Jani tak ada kayak gitu. Lah haji galak kan takut. Bogan pidana. Nganten ngelasen nang pudro. Tako ya haji. Cucu. Udah wah. Bong angang cucu. Dok. Lung telang cantik jane. Lung kemikang bungut jane. Ina liang wakil pemantos terus. Patut cai bisa mau pengatur marap kapin pianak bener. Dong tekan tekedong kene atur cai ne. Kengken atur tiang. Begini kengken atur tiange. Kawin lari gitu. Sira gitu. Cai matur kita busan. Adene Gusti jak demen kan nggak masalah apa. Kedeman ke Gusti Mia kan. Dia napa merasa dengan jelema tiang sendeman sing ngurukan alit-alit ke jelek-jeleke. Ngerti sih Gusti. Ngerti sih tuh. Dok. Kaden cimpot kopeng benone. Ya? Kaden cimpot kopeng benone. Anak keempat, anak kebolong. Dia nak mempertanggungjawabkan kengken omongan tiang. Yang tu dengan ngai kita teman sejang bijakan. Teman kan ngai urut katanya. Dok, yang. Dok apa dok? Lampu sorot. Sing nuati menjatene. Anike. Dok apa dok? Oh kamera. Bro. Ne mata duen klik-klik cara matan barong sing ngenot apa? Ajak macane batu-batu kengken katanya. Nang iwasin. Dong anike. Dok apa dok? Aduh. Aduh. Nang udiang cimelinar. Dong anike. Diang. Do kilitan apa tuh? Para sedadan mau pincer barang. Kilitan curak. Nah curak gitu dong. Boleh ditelon. Cepet. Ibu nak curap beli. Kalau beli gelut marah. Adi piye nggak? Curak makelo piye. Yang produk baru mana pengit. Rok. Ya. Yang subelan curak. Kemudian ditujang di kupingnya. Beli jabo. Entongan. Oh pas yang merusak lingkungan. Ada bondelek dong. Ngenyen jetawa. Doang. Nek. Dongang. Dongang. Hijau. Kotake. Hah? Di kotake. Kan nih. Dongang. Kis-kis. Hijau. Di kotake. Kan nih. Boleh no orang beli. Dongang awak. Lebang yo, lebang yo, ha? Kengken nih. Deman san, bol lekar luas, kamen demes kengken ini. Lu ngatur jene truk. Lo kengken dia. Dia gusi deman san demi kengken do. Kengken dia. Di kota kengken do. Ini orang itu. Cai matur kita busan marap kapin pianak. Benar deman san miyakan ini nane. Kengken kadene nane. Tro muntungan, ambilang ale kata. Mongol. Kaden
kebongol kopeng bapaknya. Anak kebongol, anak kedina. Yang penting apa orang itu tanggung jawab bang. Dengan nyai jangan. Hah? Ya namun tuh sumber-sumberkan dingah apa kaden cai sih. Ani dingah apa? Kotak orang cai. Ani orang tiang. Kotak. Benar. Dulu saja. Ya. Iya nih. Niki. Oh, tenang. Niki. Pak Kawang Niki. Niki Pak Camat. Apa le camat mai? Ye, camat artinya calon madua. Ini benar ya. Ning. Nade. Nade. Yuk. Nade dapat. Udah hijau. Lek ramat. Weh. Yuk. Main deh. Yang Ning. Keke. Nah. Catu. Catu kengken. Calon mantu. Coba lihat Ji, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Banyak. Udangnya nyodot, pipenya kadangan, kumisnya mau bulu, padasnya mau bulu. Weh. Udah siap gitu. Geregetan deh Ji. Yuk. Ya. Ayo demen kena mesi bulu yuk. Mara yang di mana Ji? Weh. Pangkelu yang di mana? Neng. Bayang ya. Neng. Masih sengkengke. Yuk. Ada di rumah cumuhe. Udah mudah Hasan ngadep barang yuk. Ayo yang sengadap sengke gratis. Neng. Ya. Udah obralan Neng. Nah bang lu siwa. Beli ben. Ben aja. Katanya antaranya. Oh polos dia bilang tanyain ya. Yuk. Ya. Iya namun nih jejelekan Neng. Ya. Tampi aja. Tampi aja. Beli bapak pulas nih. Weh. Udah Muhammad temak. Kemudian ujung-ujung lagi pulas. Mudiang menang anter sing bagi pulas. Mudiang anter aja dia. Jadi sing kene nake malu nih. Iya. Bang sing lek aten aja marep kapining calon mantu najine. Iya. Sekonen ayu mecelep kamu kegedongan. Iya. Patut ayu mau bersih-bersih dan malu nih. Mempersiapkan kamar pengantin. Beli wira sablang. Ikan yuk. Menang nu menriki nih. Yang mau pamit je bos mantan. Yuk hijau. Lagi mempersiapkan kamar pengantin. Kalau je bos yang mau kolom mang dosir melayang. Semua akan saya ganti. Apa bro? Lampu merek Amerika. Kasur tumpuk solas. Mejek rek. Semprot dengan baik. Nyamuk-nyamuk semua mati. Mulai bos, enapun urusan yang mau wangsit kan beli. Kengken wangsit ya? Asal kita beli dadi pun ke tengah. Wala ada rasku kaki. Ini dadi yang pun ke tengah. Yang pun siap nih. Dia mau kelong nih. Dia bos nih. Dah. Yang nawagan matur sisip Haji Matua. Nyen sengguh haji matuan cenien. Bebalih matan ceni sing kawang ci pemane. Weh, lung kemikang bungut caine. Lung ondelang cadek caine. Oh, caidot lakar nage dadi mantun wakine. Nen maluna. Halo. Ngaraos markapen anak wakil. Yen Prades sapunika menawi taji tan suka tan suecer ing sikian didiang. Wenten arsa sanesio sang pinaka pesilur yan gumadeledang. Nika yang mangda sida didiang menjangkapan sarangipun yayu. Begini lah. Sekonen si nyangkut dan pianak wakine. Ada besik petakon wakil marap kapening cai. Udah ngedar cing lacare. Liu cing lah mas-masan
lakar atur yang cai merap kapening calon matuan cai ne. Yen berade sapunika pengarsan aji ke Batak Tegal cecatu carik sebenarnya punika menawi raja mole-mole harta berana sarwa sosocan emas pina ke pesilur yayu nya dia di tiang pacang aturan negene yen cai dot lakar nyangkutin pianak wakine nih wasin nih jangkutin dan malu di subane nih jangkutin cai mare cai nyangkutin pianak sapun iki tanda saja cicuan halo nagi nyangkutin pianak wakil di bawah jange uli cerik emang tiba tawa membekas pianak wakil pada dan lakar bang wakil itu anak alisir oleh jorang usai dong rambut sih mirip bida. Tenang lo aduh nah hidup aku manguh bayu nih. Paling melah kaltut pemargen itu bang sengengalan liwat. Matur sisip bicara yang jauh dua neng cicang kedelumuk pisan tanerian mangga cokori dewa nagingin sekati pengarsan yang dayana sani makin merasa sampun kecang untuk cicang ngutut burif pemargin itu dayana burung kepala tidak di jalan kini sahabat paman dot pejalan pianak lah biasa kutikan gini Oyong, deglah gugulah, lorat aja. Aduh waktu. Aduh. Iling-iling yang ragan cokor itu, dia si susah pun itu. Mailah beli, sadalan mulut wang alih dewa. Iya ratu. Biang dewa, biang. Itu ibu pun cokor dewa rau. Yang loratnya sirah. Riki cokor dewa duaku. Lagi tekening papa. Sapun api. Sungguh yang melenan perjani. Tuh lihat sisu sengeling tekening ragu. Yen unduk caine ngiring ide dua kong putra kanti sisu kene. Tulungan lah yang ruruh itu. Lorata. Kuniki paicone kenangi dong. Ane mulai hari kudung minggu kemal. Sisu kuniki doyana. Benar. Ingat kuniki. Ija lorata. Aduh. Yang sapu niki sekati nenten anak wenten ngereng wayang cokori dewa. Lemar, rasa kagiat tadi ibu. Di dewa nyamat lorat. Turin madi adi tekening ibu. Jaten nyen lorat letoni. Loratna punika boyo wenten sios kumandi wandah putan ibu mingsikin di tiang dia Ratna Sari bu sane mawet saking jagat Ratna Dwi po Ning nggih matur wagung wau dados di tiang iling boyo kesane riyen dok Ratna Dwi po karajak antuk ide sang Prabu ring Jongrawesi nenten wenten parekan druwe ipun Yano Mical saka wenten putrani Asiki durung kepanggih
menawi kemana hatuk titiang puniki. Kemetipun antukipun yanom kepake kering keleng. Medaging kaki pasung penani dodo agung. Kantun dane Gusti Anom ring napuwastana bongkol gunung mega kemar punika. Wantan mangkin sampun seda dane. Manehane kengken nyat idewane. Melarapan punika sampun titiang banget ngelungsur pas suecan ibu. Mangna ledang mapai ce walau waduh. Mangna wenten nyarang titiang ngungsi ngebuk. Mereka maring jagat jongrang usi bu. Paman tulungin gelah. Kemana hatuk titiang sapuniki. Sampunang malih cokol dewa pacang ngerah palawadu sampunang. Tapi modal sapunika. Duane puniki sampun wenten paice mau tamu. Inayang aksi punika. Selendang sutra puniki. Puniki bisa nangin megegepuk iri kering jongrang usirat. Ngayang titiang iring. Yang itu barang-barang ini olas lah paman tulung iring bu. Ini paman dengan enggak? Iring-iring lah.